North Korea ram hi khovela chuan shrem hun ati thei ome ami puite an chep chi hi chu kan traffic to in arin oma heti lai hian an mi tang te chan la che chul che hi ila shalo mai thei tun tuma chuan North Korea ina tang te ho a shrem dan hi kan bi chiang don nga thren khat te pe hi chu horror movie ya kan mu thin te nen po hian ai nang deu ama sabera chuan kwaliso hi kan bi chiang don nga kwaliso hi North Korea ina a thup jinga mi ni in tanin pa ngai nen hian ai nang lo Kim Jong Un do dal zonga che te shamna mun tur bi ka duan ania report thren khata chuan mi noi khat sing ni chuang zet tang anom mek kwaliso hi chu tanin pa ngai ang he ani velova thil sual lian tak iti ani point he tanina hi chuan ilut kher lawang kwaliso hi chuan political lamthila thu poi nei ta chau da lu ania an soi dan chuan he jel chunga hian mi noi khat chuang zet an thi to thi te hi atlang poin an ti hlum an soi sak tur zo lo te le kum upat to shim shim awanga thi te po anom bok heti lai hian North Korea hi chuan kwaliso hi aom lo te in atang ve tlat thunga aom ngei ti evidence chi sang sang phor tur umma se ala phat ho kumsang hi som pasari khan American zirlai pakhat auto warm beer chu North Korea azin trumin man ania thu nei tu te chuan spy emoti in kwaliso lung ina hian an khung ni in an soi hun engamati nuwa chuale ni in US a hruai ho ania imasela jela chu atanga nirukna a athingal rin dan chuan kwaliso a om lai hian hliamna tak anei ni tura an ngai kwaliso om ti hi North Korea ram chunga I chuan zep ani lem lova hei hi a chan chu mi zong zong in dan an zom that the nan le Kim Jong Una an do dal lo na tura ta na an vaun na chikhat ani North Korea a in shem na rap thak tak pakhat le chu van tlang ma in ti hlum public execution hi ania North Korea a hi chuan poi khoi a lo zia entir nan van tlang ma an in ti hlum the kumtinin public execution hi nei ania hengan mi ti hlum te hi atlang poin sarkar do dal zong a che te Kim Jong Una sa lo takati tele poi khoi lian lem lo ruk ang chi te po atel ve the van tlang ma mi an ti hlum lai hi no pang te thlengin entir ani thina an mi ti hlum te hi silaya kha emo khai hlum ani tlang poi hetianga no pang te thlenga an entir na chan hi chu ami poite a faulok na ang ania sarkar lakha an helani ngat chuan an chunga thleng tur an hriat lok theina na an ti ani deuh ber hei baka an mi ti hlum tur chung te hi a hmuna anin lan ve nge angai bok anin shrem dan dang rap thlak le tak pakhat chu ui ei tir hi ania Kim Jong Un hian official te chunga po hetiang shrem na hi a chelek thoni in an soi kumsang ni som pakwa April thla khan North Korea Foreign Ministry official palite chu ti hlum ania hei hi Kim le Trump te indorna lo thin lo nu lo ka thil thleng ani nge heng official palite hian US ne na hian thuruk poimo tak an shalapu ania heng mi te hian phama se ti hlum an ni nuwa an ruang chu uiril tram anei tir ni in an soi Kim Jong Un hian achum telaka po shremna hi a chelek fek thova aputea Jackson Tech po hi kumsang ni som pathum khan aka hlum tir an soi dan chuan aputea hi corruption a ain nam noya casino a dollar maktadoi thum chuang zet sum a pairal bok apute hi ka hlumani nu hian aruang hi uiril tram anei tir ni in an soi bok mitam tak hriat lo chu North Korea a hi chuan dan bo chelo ma la ila him thei chuang lo achan chu North Korea hian 3 generation punishment rule amhanga aom zia chu inchung ko member zinga atu emo berin dan lo bo cheta angse lungin tang tura shrem ani chuan inchung ko a intan angai don hei pa ka tanin chunga nau piang alo omani point he dan hian awam tel veka nau te po hi atang tlang ve don tho he dan hi Kim Jong Ilan kumsang khachakwa somsari pani khan asiama atum ber chu ama do dal tu zong zong chung ko pum da that he ani hetiang shrem na mun prison camp chunga piang angin an suang to chinte
zalin chu soilo an tam kho chua nan rule le sa zu ei chang te po an nei thin North Korea a shamna dangdai tak pakhat le chu anti-aircraft gun hanga in ka hlum he ania anti-aircraft gun te hi ral thuam lian tak thlona po kap thlazo te tura tuan an ni lain North Korea a hi chuan thi tura shamna pek te ti hlum nan an hmang tel thrin kumsang ni som Paruk Khan Agriculture Minister Wang Min le Education Minister Ri Yong Chin te chu anti-aircraft gun mang hian ka hlum an lo ni to kumsang ni som panga Khan North Korean General pakhat Hyun Yong Chol po hetiang hian ka hlum alo ni to bok an soidan chuan Kim Jong Un a thu soi lain Hyun Yong Chol hi alo muhil pala a shamnan anti-aircraft gun mang hian an ka phlum an te hetianga shamna ro rum tak an pe hi chan tha tak awma North Korea rama mithil ti thei berber ta point Kim Jong Un an hlau nan le pai thak an tum ngai lo nana an vaulok na ani ber North Korea hian aram chung om lo te hi engtin nge shamna apek ti te po hi kan rachak mai the chu tiang ni chuan tha tumna assassination hi kalpui ania Kim Jong Una unaw pa nge Kim Jong Nam chunga po hetiang hi a thleng to kumsang ni som pasari Khan Kim Jong Nam hi Malaysia airport a om lain VX nerve agent anti mang hian tha ania hi chemical ni in mu mai tur om lo mai che pani ta chuan Kim Jong Una unaw pa maya hian he chemical hi anta ta soi ania anu rei fak lawa ni khushal watlu in athi sui ngal VX hi chemical lampang chi ral thuam siam chua to zinga chuan achak pera soi ania sarkar emo sipai te ho chawin VX hi an nei thei North Korea hian VX hi ton sang ni zanga atanga ton sanga por ver anei tura rin ania Kim Jong Nam tha ani dan hi VX man na ti lan na masaber ani nge North Korea a anin shamdan tlanglon tak pakhat chu forced labor camp ante hi ani poka tanin thoni in tang te hi thingtan nul siam le lungla kangchi te hi thotir ni in nikhata darkar somni thlenga reite sipai te ho hian an chor thre ile in a that lo ba ka chol hadam na hun hi an nei tlem ema tlan chua an tumani chuan tang te mit huwa an nun na hi an lak sak thre North Korea na hetiang camp asiam hi soisel an ho lea nima sela satellite thala ka tangin heng camp te hi kumtin in a than bel zia he ba ka heng lung ina in shamna rap thak tak thling thina chu mishinga in chin na experiment hi omboka tang te chunga hian chemical ba ka biological experiment te an nei thri heng experiment atanga dam chuak mi puishia ta puang chuak te po anoma chen khat chu radiation te kai tirin chen khat te ero nat na shik hlau om tak mang te chiu an ni boka North Korea hian international law hi abo chena sa le North Korea a an shamdan tang le chu real drama inda starvation mang hian ania tang te hi chon ngei tir thre hi tutlak chamna hian an taksa le ril rulam te angong te lawangin sipai te thu oilo theilovin an om angai pha ile ina in shek hi tang te khal zoinan manro pakhata an mang thre ato bernatan North Korea in shamna dangdai pol tak pakhat chu nui emo limmel putawang rangot hian tanina ilut the oyom lo itimai thea maro chu nui le limmel put phalmi lo ni hi awma July ni riat hi North Korea tin tu Kim Il Sunga thi cham ani wangin lim taka lo hi afu ber North Korea hian July ni riat apiangin ama sun hun hi an mang thina hemini hian inui lai an fu che ni chuan man thei ini ring tak taka chong a theilo ba ka Kim Il Sung lim hi za taka che bai buk angai poka hemni hian hun lim om pot saya ri khut tang chi te hi an phal lo ole khang te kha North Korea an sham thin dan te chu ania aim sham na hinge na bera yarin comment na lama khan lo sei ve don nia